kai tutambuze naka kagurize aresiro muguzi yakagura. Nsabimana nagira ngo Bahati akatahira itaka rye kayabo kandi yatandika kuruguza ubwo batikirize inkekika. Tata kuyafire mawe yatasondije mushije yazara umwana yabangu wakuriraha kunka kwa kuzire yatandika kuguza umwanya gwanjye itaka kinko we ubwo ko waboneka shirejeje wendi mwene mukidadi weni mwene kabahena Ernest kabahena kashirejenye abantu bonani bamumanya. Nsabimana akatwara Bahati n'abandi ababiri nibagambwa kutahira itaka ryabo mu mbuga z'amateka. Umushango guryo mukote nkuru eya Kabale bitunayoreka ngo no barinzire kote kusharamu bahatagumizemu ari gukora ebintu ebirukoreka ngo nayenda kuguza itaka ryabo. Umushango guryo mukote takabira nabasa kushikija kushenya inju yanje iki ni history yanje agwo kuba no mukajinju ne yatata ni wajumbe ne tukiro bukubutwene mawe nibwo yabira yanje marwa omuramba aryo mushubuzi wo muramba. Nsabimana nagira ngo buhwire Bahati atahirire inju yabo yona yagishenya. Ati ni munni ndaro wa mutabani wanje umwana wa munyanyazi nayitwa Swipe ari kigonje konkesha yona nampigira kunyita nabana banje bakanjira ngo naza kunyita kandi we no mu police ngo left mu police cyari uri kubasa kumukwata. Fatuma Chichonjo muramu wa Nsabimana utwashanga omukeji yatworeka ngo nawe ebiru kugenda misho tabikunzere. Turatekwa kwera rikibi akuba umuntu ware ibintu birakwijirira uracenga ndetegerezo byo tece kiri cyayika hirembo tukubasa kugumizamo munju ninga cikayika mu muryango yataho nakwera rikiro karijira sangwa na police keriho nakabene na ishento wabo kwazeyo twamwe no bwaba ko mushaka twabara muri barenda ngo babaganire bitaka konga bahetse nyine aho hejuru yari kugamba tuhasigira nyina abahanyina ubwo ndijo mojo munyina yatahiro ubwo ni mwe ubwo nawe twamashayidiye ye kuri konka tito twamuhereho bonga bibayise babaga ngena hatinyatinde kureba bwenshi Bahati ari kuri kandi akisha kuraba. Twahikira retired lieutenant Bahati yayoreka ngo Nsabimana na murwanasa ahabo kugira ngo tumwinishe ngo bito nawe tarukumanyishe weye no yaba yina bande baramutinisa yaba yindi biyabakolire nyumba bakino mushangu yarankolire eco kugira ngo waragira ngo akazarwa nanye na mawe uguti mushangu eco kugira ngo waratekereza ngo tindi wishe. That is very good at least akachumanya ashogo n'umushangu. What would one know me about him? Ahameze ngo ninju eyari kugira ngo akashenya ngo neyeye. So after selling this portion, my mother selling this portion, the person who bought called me and said, now come and remove your house. So 2 days ago I went and removed my house. Bahati yahakanisa ebiru kumugambwaho ngo nayenda kwita Nsabimana agumeze ngo tariko basa kuchikora ahabo kuba tamwineho parana yona obwo obutikirizinga buri kugenda omisho ahagati y'abantu aba twamanyise bwangu Nsabimana yahandikire kuri wa polisi omuhanga ko bahwera gashakwa Job namanya.